Washirizi wanzani kao ni hudunga ya matangazo ya hele Daula Tropic FM, la station di Solento saa na salamu du za hanyu zi rehma za Mwenyezi Mungu na zimwendele ni usikwale wenu tarehi 16 ya utu mahazizili na 25 gamjusbuti ni moniseni ukaya. Bismillahirrahmanirrahim. Rundana na utukufu harmali Daula Tropic FM bo rijo usubutiro ni seukaya mwananyasi ikao yeu hishimu yeu hudumu yeu kubali ze fikra za hemu wa daula nane parti serse trezege ikao hanjia haruma ze mimbar za hele Daula Tropic FM amikataba yafunga ili yaje inate de la Republique ya Singano skwale wenu kasina madambili emada handani ngujojimlisa hakawoi mingoni mwa wana wahenti ikao uhishimu daula ngujojimlisa mada handani ukaya katukubali bandia wakati mwinji ngabo societe d'etat iskao kaziti ngazirumilo onai ngujozi wirlia rinjie haruma actualite he siasa jimla ya hemu wa daula na Nuru El Fatah engi yoje gujoni seza kirne sokiri akainde manardongo mwabianuka ya Tropic FM iniyo para ze janibu zonsipia ko zijo huja zijo kasirini ko zijo tsataya studio kadhahir ze mikro za Tropic FM gazi pepe au nuinate de la Republique ya Singani borsanza rambe mani main asihazi ya uhuthi shi wari ya uhadile lazmu rimikeni ze haki zaki binadamu trezege rasala mwa komori washie. Bismillahirrahmanirrahim. Watukufa komori miyeshihunu dani watukufa komori mweshihunze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam. Wananyaswa siti kuya barza komori eshan libre de komori komori info ze siti kao siufanya hazibadima ngari amini ukaya matangazo yanu mpango watunu yili mjimlise njoko heya marudi maheya mpasue eze mimbari zinu mnike wa komori tezege wemru kao wa uhishimu ye daula wemru ko kubali za fikra za he daula ngawo mipaka ikao wa komori ngawo ni sawa ukaya ngendo nai ze societe d'etat zenzazo bande ya societe d'etat ikao garjozi kumurwanu hama de onikor ngawo kao ngazirepondeo mimi kao ngazijuo ngo amina kusu amin. Marhaba nji monsieur le maire nagosha bashini Hamado nitamanie mwe dola fahamatu rais al-Mamazali nitamanie ngo mkusudio nikusudie rais Azali Mwenyezi Mungu ajalie kwa bana aliongea khair na familia yake ni mzazi wa handa wa daula ya Komoro nana manama Nuru El Fatah SGG chef wangu bwana president le très honorable bwana Mustadran Abdou nitamanie wandu wa parti ya CRC ujimdi fo pia ruarendo na ruarendo ruarendo do jambi bitikalu na mikalu kam na ruarendo nai donc lazima ni fereshe he niaba husko leo mwezi leo tu 16 ya heo mwezi mtukufu wa sihamba août wa ikao de vacances ya ndugu watu wa Kokamanga huja wafanya zema shughuli tukufuza hao ili wavisitize familia hao au fanya zema shughuli wa dorojo makazini Mwenyezi Mungu jailia wa rajo makazini khairi Mwenyezi Mungu jailie ikeva ngasina mu amando Mwenyezi Mungu atoeze taburu nizo yatukuze nsi ya Komori yatukuze mhuedo la fahamatu rais al-Mamazali yatukuze mujitama nsi ya Komori inshallah taala karim ujindo harmaze plateau nusingani harmaze mimbar za Daula Tropic FM tu garantia harma anwani ya hadani ndrabo zinjiga zimkenishi hao usarmaze daula harumaze kesi ya société d'etat ni des entreprises zingori hondo maraba menji banu hojimli fuahe za barzijiriu sisi ngarujua oka mashirika menji wikao ngaendono no kaza bahanu sababu kana do mavu aminifu ulonema bamana bokondo alikiwa des sociétés d'etat donc ngari shemezole dazida mtu Mungu si wandu wikao sina imani ne mwe dola fahamatu rais al-Mamazali surtout nda mimi sutinjikim kama mimi na imani nondo hana wandu jina amsutin zambe au subita tu mpaka haukami hushimu mwe dola fahamatu rais al-Mamazali rangu juzi hujajana hujaleo haukana miwele wakana hizo yafanyao
ngam amini kara isazali ajo tsansini basawe shangabo ziba bakanga zituoni wananya serikao na bukoti ule sina sina ho amfikirika jana amfikirika juzi tibwa Facebook siangalie tropique faible tundu mwana ma project wikao si kaserseda sina mwashio mjini shwani hambu wikao yemndu wa serse au de bien kaserse pour de bon donc mingonondo ka simbu ha kabisa shamba nongo yabo kauze nongo hizo miuzamba mihaba kabano tuno pre dazalie ziba wakwati ule tini opposition da si opposition wa almamazar de lolo sinao sur les champs harmé daula hatu bahi Jacques Mbakana ngabo directeur afanya interview bahi ngabo directeur ya jakombesha la maraba ina mnabukenda ji tekeleza donc kwa jaramba mimi miuzamba mwana zuki wangu grand table bwana monsieur le maire miuzamba ndoki kabisa ka vanu sikartina ma opposition sirazida wala tibaruani wala tifulani shema opposition le sinango sur place sur les champs de sinango ewa ani wandu wa reparti serse wandu wa sirikali si mpaka ike serse shaba wakaba ni serse ibana serse mufidi wa serse iparti serse watu wa rumao wali serse wo président zali président de honneur wa parti ya serse wo monsieur Bel secrétaire national parti ya serse secrétaire adjoint bwana Nour El Fatio SGG shabani serse mkodo iyo aminikana jo kansi mwana amjano samaha ya mwana Nour El Fatio kairi haini wakati ilifanywa namna ya gouvernement hau ya hube hawandu hanu waende wake mie place harmaze posto clé sont des directions générales ou sont des ministères waondoa angaliwa wa contrôler wa namna hao ewa parce que on kwa tina imani nasi kwa tina imani neti rangu hakamdulo na imani neti e société niki wa ya investisse yafanye namna bukoko mongo tujibiwa na uadilifu haukayo ndiye atende ilazima ke imanite wandu kwa tina imanite haukai mdu imanite baheka kwa direction yo yendesa namna bukondo ya lazimu hauadilifu trezege ngoni sokaya ema opoza sida wanu washinda na azar shema opoza ngwa homuoni ema opoza sina parce que écoutez chez les hommes manya sijakia zamba kamba kana haishia directeur henda kumjina akamfereshia namna bukondo ya jinte namna bukondo ya jitamko ya mwa mjuka subutina beka opposition razida au baruani au fulani iyo opposition hatu ngo sina sha imana directeur kama mikaze marhaba hizo dukahabe nu ndongoza za kweli za kanti bandu tsukaruma banu yemhu wa daula hata yeye wakati mrujwa hawehe afanya wanarongo tsini yo yujua haono mana damu hau Nuru El Fatih son excellence haono mana damu kimroi ngjo shinda ende sele shirkalino yeye binafsi hamika ende hawehe shangabo ndoko tsezi nuza kanti yo fotikati ya mruma ya ruma ya tutekeleza ruma wewe sha ya mruma ngena foti za saya haukaya hindi saminga mjo mana indru wanu watu hu mkiwa sanctions za hao waishiliwa ni mahakama daula ya rambua wakati wa dunga watu waelewe kabanu sisi ngarjojo hukumla zabani hiyo foti ngori hondo ifoti yo amle serikali parce que banu manama grand notable monsieur le maire hengo tonde ya grand notable na mimi ni mwananyu mimi we mwanama sho grand notable lazima husahu daraja hapo lazima ruongeze daraja zao au kauka CP nga CP2 ava lazima ruongeze daraja zao izo yafanya Mwenyezi Mungu donc shamizo nsao nambe banu ngabondongo hakauka zijomba kana ya kuala haili abenzi basi gartsa nyonzi samaha au soni mara isi azali na Nour El Fatih naam wikao de chikao ani doit trancher de centre de décision ya parti ya serse ni centre de décision ya gouvernement ya daula wo ani wo secrétaire national secrétaire ani wo SGG bana mtukufu Nour El Fatih e fasiria ya kuala habili habenze kumkamre direction yinu hano mewa SG hawanu ma directeur général hende hafanya matata jana yasidia fanya kadwa bili umansi na suspende wenza parce que wenzu habalo wakomori wengi wasoma wajushinda fanya hazi walole imanite wajushinda fanya hazi wanadamu wajibiwe bansido kama mtowe bahi narudia ishiliwa bala exactement ils ont ça parce que banu mingoni monsieur le maire nezi no dire le monsieur doit serse naam surtout la simageur rahimilia azali rangu au début sino kama renda nai parce que wala renda nai mturdiha amba daraja voilà
hiyo ni ndungu wikao ngari tabi hao kiasi utosha kabisa si on serse wa aswili ngari tabi hao hesibukana ngabo wandu wikao wafanya unyanganyifu wadanganya societe d'etat wadanganya ze posto ministère wandu wanuko tukatu hajuri lazima woni kwa hukuma wikao wala la sirno dingoni la somie placement dao rikewa harati jorenda zitunda zero mkonde za ndo wandu wana manama Kasimu antiki kao ya banu ngamutoso na ubushira mfano hamade societe ya Unicor e societe ya Unicor yangamisiwa ngarjua kabisa ilangamiziwa sababu hari nsolengio e societe ya Unicor ngiyo na wandu banu hizo na jota mwana manu elfatio amtoso kabisa dukana haini mndu sijojiriwa sona chama wa parti ya sesi surtout ndasi rilo na humanité na limamazali parce que banu tikubalika ngabondo wa vama koti ya bleu wa mongo sese leo shawa toka jelisi mamadu jana ngarwa tuo kabisa moni kwa ze mi place hanasi mwana matranzige sabungo joka yabani parti sese inutide de soye komori banu inu mandange hisao banjie wanwasa absolument banizo banu haini hajangwedo singar aminu kana rijabanga rjuparo roha shangar humbo mungu yensiri wasilishe kupea energia kama benzi la sina honga bwandu wikongo unaziba ngazikinao ze namna za ukane titi kwezi directeur ya njia Unicor haba ancien ministre ikangare mheshimu mwananyasi Abi Musa son excellence kutumona kangushindo hafanya kabatsindo ngoma nama kabatsindo ngoma hata kabatsindo ko Pascal ge wabilizi wengine nao nabeka oui vanu kazira bosi jaze kweli za ujitenga ngabandu buko sikari wandu parce que vanu sikari ngarjua ka ofatu yetu sukuzima kabatsi wanadamu kufa kado mbili yetu fa sukuzima ba sisi kasina imani na mangazali rangu au début mais sur le même ngondrabu karangundo botrasi mi serse pour de bon si bénéfice ndia bénéfice chami serse parce que tukubaliana na ambitions zilone mwayo dola fama turais ali mangazali shanga wakati uko myo décourager ikati jatu hunda wandu kama opposant wardi wone ngobadeka mdu opposant harengo watu azini shange gufanyo zile za wakomoraju wabasawe mashirikani kiwa kabasta abu kama si tabu parce que si wakomori nyume ngwa sisawe chaki nyume ngwa simeti moti parce que haina kwa société d'etat gufanyo mangula ndogao na banu jotsa batike continuité ya wanadamu amanda wanu wanadamu yarida na hii atikane continuité na suspendewa yardiende uzisi Muhammad Zuhamba yende uzisi wa zemali estia azirihanda ele shirika likazanda hata likana combien de milliards uja ulikaza mapisa ngodaho isona mna shakabati mndu kyango na itiso parce que haini yarenga bahindu haini hiba ngudaka zo mdaraja mimi wananyasi ko zijo kasirini ko zijo tsatsaya studio kadhahir ze micro za Tropic FM gazi pepe yao Unité de la République ya Sigani leta sila leo asiazi hao husishwari au hadile lazima rimikenize akiza kibinadamu tosa na salamu do zahani wananyasi trezege ngami na mashirika tano ikao ngami ya ono ngabo shirika ikao ye dhamana rimheshimu directeur wa zempo ikao ngujibu le wajibu Mwenyezi Mungu msaidia nana de mananyasi son excellence Adolphe ngam amini ukaya et direction l'Union na idumu ya enshi ngujibu osonima edaula yo investigation ratunda mtukufu ngujibu nana directeur de l'environnement mananyasi elamini kao apo hale bavulinu ne ministre ulio haba environnement wa environnement ngwaendele yao ne zihazika wajibu ndorondo wajibu za edaula za population gamuka hizo wizara ya saya ni amini ubanu haukasi hamba kozijo huja zijo kasirini kozijo tataya sojo kadhai ze micro za Tropic FM ngazi pepe yao asihazi yao husi shwari ya wadile ya mrimbikenizi haki za kibinadamu et ministre de la santé son excellence Ahmed Sidi wo mingoni mwema ministre manuvo basie santé hailamwa exactement haijusa Ahmed Sidi hailamwa nguoniso le picha makatianu hate e personnel ngwa onisa okaya hakike waziri wo ngwendo abenge mimi zona zwanza ni honese
yeze fikra wewe wajostekeleza kama mrungo na manga we na twarwa muo ango tabio ngo aminu kaya gouvernement nge duzulao yenti iduzula yubizi ngo jwambia mu wa daula فخامة الرئيس كولونيل أزال عثماني شيف دو غوفرنمان نور الفاتور لدالاو هندي تريتيك لدالاو مwanama مسولمير بانو wangazi jomba kana ikamngi mwadi mdula paracetamol abono awali ni fakini awali n'importe haini n'importe médicament shabani zona kautsanambe zinugwa zambabu zondeze kweli ngabwandu ko ngwajibuze ziwajibu za daula hako hama ministre wa environnement d'accord directeur de l'environnement mwanama elami wakweli Amerika ngwa jibu parce que banu elamine manajofanya na hindi boko idarusi Hamadi wonde mndo de kwere hansi ampanga garchoka idarusi Hamadi womdu certain technicien wondo moteur ngebano idarusi Hamadi ngebano tajoro jokensi iwasuli ndio ala hauteur amfikiri entiko za mtukufu ya soskitifu na sinoskitifu na sigari wombe ya oduwa manama SGG Nur El Fatih Azali Asuman gari wombe ya oduwa uke sérieux Hamande bwana nyasi Idarusi Hamadi mtukufu Idarusi Hamadi parce que bana wewe mwanama Nur El Fatih ungaone capacité ya ubalensi yendese atabaisho maja asha komori wa isatamaya ngene capacité ya ubalensi yendese shehe problème utino ziba zinji parce que ngego kiriza bali umetewa en danger ni wandu wenchi wamika indication za mafiti za batani na banu yenti banu iwajirilo na inda ewae sisi garombo Mwenyezi Nur El Fatih alhali banu daula isalama hamira Mwenyezi Mungu hamuda wa haraka banu urektifio na problemu walio wana haini ulo kinyumi nawe ulo kinyume nasi yenzahe parce que katina ubaneti katina ubanawe banu ujoka na ubanawe dami ndio jani defendez wafanya chatino ndo jina ujoka o biro lo jomba zendrabo shishenga mwambweze kweli mide mwana nuo waza kweli aminikana ngamujora rangu ata azeti ngamujoka utimbo wapeu ngamujoka mndulo capacité la mubalenti inu changu tinoziba basi ngamomboji wa mwana ma SGG Nur El Fatih mtukufu bwana secrétaire général de gouvernement Mwenyezi Mungu hujailie ike rihuzunguwe ya sinetwaha banu Mwenyezi Mungu hujailie utawe mafitina mai ya wandu wanu babanu ngarjua zilo harametsini trezege ngabanzo nuzisi Uchukuna mbiaje wakomoriwe njunga juzi sawa wa umya washe ukalewe inu ya daula ya investise mali za mwenje mtukufu Junaidi ikawe makati rabira harongo hafanya conference de presse watukufu wanzanju rengele suala linu ulitarajamu hafanya conference de presse ya daula ya investise mali yatsoma shashi hafanya conference de presse haonisa ukaya le shirika la Soneleki zenrongozi kansi shawaloma incompetence do warumishi wa hele shirika hatimizi kajatimizi hambia wakomorka yenga mwanzo mwenje hakamtutsa hamwenje hademisione karusujwa zila kweli karusujwa ndabo shahademisione izoraona ikawa izo hamba haro shema katianu karjona mbasivi itsoka yonsi pia wakati nzamba banu habayi ngonkode ni Nur El Fatih aninge secrétaire wa gouvernement Nur El Fatih yo monti yo incidence yimbili watukufu wanzani ndio mjao ikao wewe utanga wakati mwingi wewe ubagua bonelewa Mwenyezi Mungu president Zalina directeur wa Soneleki yani kiwa meteri ikao izrifu milliards de milliards ngamtoso emakatianu ba amambo kagone pwangayo exactement watukufu ngamrudi rejele kan malalamba banu ye directeur wa Soneleki ikao nsumjwale zina lahi ngamumheshimu harumale jera la hambu zetambu za mwenje za kahudoka ya wakati ngazendao na ubunguza hapo ngarashukuru yao zihazi ya zitanziani yendele yao sheka hawehe garjohu mwambia kangwendo nayi shalat mubura profite occasion inu nimsalue nimrande hommage et directeur wa Soneleki ukaya zila delestage monsieur Salahuddin ikao hunikiwa la shirika linu dunga haukaya lejera la hambu mtofu mbaya lejera nyoshiu ngalioni hao mwenje wakati zila delestage ngazi manarudo na mwenje hansiwani
haba hainu twabili tiba nga wakati go continue leo ngarla lona mwenje maudur lala na mwenje iyo shukra to sa na salam question ya ukaya o aruma waende sa mashirika mimi kama fershe hama ndo ukaya banu tsinu migoneza torza rihunda rimwe tsinu do mavu shukra naam o shiri shukuru emba biyo haku au kama Mwenyezi Mungu hambakana inna Allah masabiru ikasubiria ngena juhunika monsieur le maire ni hunda wandu wengi bako harumwe tsinu mingoneza torza rihunda harumwe tsinu do mavu shukra mwiji ulo harumwe tsinu rais azali afanya pare hafanya universite hafanya ye ngolobio ritsami el maarufu kama wabenzi la hali 8 ans shanga rumbo diwa banu sigarimia oso ni mamungu Mwenyezi Mungu josaidia inshallah saidi kama wabenzi bali mana mkomi jiwani wa monsieur le maire wewe ukubali kama Mwenyezi Mungu ufanye hizo nzao utia madoro jina na naye pa ya hela pitali haifanya ufanya ukubali hizo alimamuza anafanya na banu yodi hatori ari hunda ari metsinu ya tori ari hunda kartukubali zipanchi yao na hapo kakakubali Mwenyezi Mungu jobeshale balaye trezege mingoneze hatori mingonizo azamba banu surtout des affaires za omwenje izo leze kweli oui mwana Swalahu directeur wa Sonelek harengwani Nur El Fatih wa directeur wa Sonelek wa homji mtukufu wa Tsaweni haramwe mbude basi mwana Yesu irangulo siku aja haramwe shikala Soneleki ngarubona kajwa za afanye ndugu zinchi na abagara aminu ka rais wa idalo kajamba to subvention mika para rapport wao la wakabala parce que kabala ni siku rais wa idalo la kutoma pesa poshonia wanika kabachi ndo mwana kamba karjaura tambanongo haramwetsi shando kinyume le shirika likausa boti rangudu wakati manyasi Swalahu yabe wabala aminikana kababadili yao ndongo njema izole namna rajojibiwa ma directeur wanomewa wakai izole rajojibiwa ma ministre wanomewa wakai ama wawaza wanu wazame mesosidi hafanya inform kaje profanya ni ministre ya nomwe banu parce que hanja harmaze harjarme mabavu ya hatu nguviziti ze posto hapangayo ndoka kabisa kama mshukurio welewa izole namna izole zimuzido hamba shazinu ila zimuzamba ni communication ya ministre ya et communication ministérielle ndio lazima mbeze ngozini parce que si kufanya ngo njema zonese kweli kati trezege au tahani equilibre banu nonese ngo amini ukaye daula yunu kaye manda ya colonel Azal Athman ihisa ngo amini kwa ndwanu ngo hishilo mahakama wao hao sawa na Ahmed Abdallah Muhammad Sambi sawa na ndikangwa wao president makati wali sikarsi hara huzisiwa hakabana haini tsibagali ngo jifikiza zole ngewa rongo sepa mimi zo tsonambe ngamtsonambe kana abantu haini bukao kompeta nizivoma na nikiwa katushira jibu za daula bali lazima uzisiwa izo namna kabati bobira lazima uzisiwa shanga rujoka Mamazali hatoa afanya ze enforce za kenti ibasa uye afanya ze enforce za kenti ibasa uye ngeza bali wandu wanotuhishiliwa wandu hiyo kama kaujana bebalu ni avoka wa ukana wanu haini yarida na hingi lazima imisio parce que la magataro ndi arma emergence emergence kebenze twabiyambi emergence yo hanza bakena namna ya ukana rijinumwe riketi tablo rirumie shashishili yo rishiestale wa komori wa elewe shara magarado arma emergence na wizi winji wa baba na baba Allah haini mrede arma posto minister nguregwenzae haini mrede arma direction société d'état nguregwenzae mashirika ngakazo bahani na banu yote emergency ndo kana rais Azali son excellence Imam Azali hafadhahullah ngarimia hokabanu zechida sisirlo hozi wa sirlo ule nawe wa walo karibu na kwa hozi wa hata kabisa na subiri zambia usultatu mpaka uo mustadrani Abdou président le très honorable mustadrani Abdou wone mana ha honu El Fatih wo humedi msaidie ubadhi mzee Belu notama shuwa rwajina msuruti zambe kabatimbulo na shihozo shayenzi wao zabani uoni kangona okaongwa mahoza waunda orao na kahaini wakati wanikiwa dhamana ushida wajibu za hizo maana wanikiwa minister humede msaidie son excellence sharioni zofanya akana ledima rioni zofanya kabaja baja namna zinji hatia mabare menji afanya harma zinji harma miji wenda harma muhonze afanya namna baja magari menji baja namna baja sombo zadima trezege ngabo agriculture izo kweli vaja zinikiwa baadhi ya wandu aruma wakati ya kanezi wakati ya kane posto ya ledima
no tsunga zinyama amangabo za tawa zinji ukaya Ndio ni namna bali yote sawa yoko kama Siono a investisse aende ha visiter pardon ha visiter le shirka la malozi Ahmed Abdallah Muhammad Sambi raisi sabik yalihansi la kana wanadamu zihui na zihui ebtukufoi hende alivisite wakati akene wizara humedi msaidi hata ije honde haba kaliti yabo lireno adakandaka yeuliyo haba hainu son excellence a Dr. Daniel Irimhishimu hadungana na Nuru El Fatih wanuze tarehe ngizo bana wende wali visite wamba dans quelque ngasendora honde 3 ans au 2 ans le shirika la dala hamara wana wa Komori wenji laka huendelea wakati wa hizi asambi la toa chômage waende wa visiter le shirika lo gilu yabo trezege donc yabo tire wa hommage ya ndogoko watawa kwa zenzia kazijenda washanjwa ze posto hizo na rambizi lo abainu abinizo ambao ukaya wanadamu kwa joko hudunga inusiti boko yo uparaze janibu zonti pia roarema we daula roa heshimuye daula miti ukubali hawa mheshimiwa Colonel Azal Asman 2016 hapotewa haya alinye mwenje harmentino tout à fait normal alinye mwenje parce que le programme il y a un programme raibalia na 9 mois Rais Azali alinye projet haini wakati ndo harima election presidentielle babiri sisi President Azali ufanya zelo goza hatu ripara wa Komori yabaza jini iwadia kala Azali Rais Azali mbaba wa ezenzia mbaba wa ripare mbaba wa msomo ils ont perdu combien pia ezachirinde habaze no 2016 zeno kuzikona normal parce que 2016 rikana wandu boikao wakana capacité hentia le masiwa ewa oui parce que 2016 rikana wakalizo domana nous el fatihu haka conseiller privé wa mziwa hae zeno kuzikona normal parce que jaka ukubali ile kama tukufu wa idarusi hamadi notama kabo le cœur riono zeno kuzifanya na rende hommage oui oui rende hommage riono zeno idarusi hamadi lazima zifanya rementi yazifanya rementi ka idarusi hamadi ya mwandu akakubalika haini yasimbuha wasimbuha ewa serse haka mrade hommage mikaze ezo mnambio zizilio haba sainu sisi hata sirida sembiyo ngaroni haonai bahelero nuvoinu walona zetomana leo hata wao kwa tuli jua ora panda ubi na bosileze kweli za SRC gouvernement yeshu akeja yeshu kono gouvernement yeshu na beka imenatse shu hindi gouvernement yeshu kama sina yeshu gouvernement yeshu parce que ikauli azimu rangudu wakatira le renouveau ya kansi ikinga bo maida imenjarmenti banu ngabondongo bamyamjira de hommage soni mwazo hangu amsuiti zambe Imam Azali ula mtu mtukufu kiasi kutosha kabisa kartulinda mndoja le lensini zora Isazali ikae Hazali hafanya taratibu Rais Azali mtukufu imanda hinga ndo hise shagara amin kama hamiji kana Mohamed nda waza baba kama hamiji on va bientôt 2026 d'accord ça y va nous faire on préparer l'élection d'accord avec moi il va nous manama monsieur le maire ntinu tia partiseur c'est wala tia colonel Azalafman non bien monsieur le maire va nous et madara Tanzania sur Komori habo ni parti ya CRC lodingo ni amheshimiwa Rais Azali gari Amerika abanuna jusqu'à 2030 ngajua investisia pia amahindi rangudo mwenje ujaze pare kujaze ngo pia ngarobo Mwenyezi Mungu insha Allah taala parce que banu Mwenyezi Mungu wa kuomba Mwenyezi Mungu wa kuomba shanga boitiso arma enti trezege enti uzabaro rangu idarusi hamadi ikaonga ambinio Mwenyezi Mungu yajo ujayilia ikema halaliyo rimone hauka entinu hainika haisomesa hainika sharaf hainika kata kisheje sizamba mwana irjo aitaiba sizamba mwana monsieur le maire zuki wangu rangu ya rohabahi baka ze posto sheje la zikaya rangu hale shemdo kaujalarjise yemdo kaujalarjise yihwamba idarusa hamadi na SCG fatu wakauja wanike swira ya sheje wa enti ukanejima na mwili muone hizo ilfatio fanya harmali daula la presidence hata swira kabisa mnuwe nje mkufira manja harmali sharo de yopa ukayale jumba la rais la vimlekezo shayote nzori linda ubahi yabo sura za ukale president shanari wazeizo na wazeizo mwana na wazeizo na wazeizo relewekana banumba byamba bizo namna kana mujua tujivuriza kwa hamwe parce que waruma wa mnu shaima ranyia ngwanzo ya jue kaya lewe inu un jeune
un jeune hama shando fatiungu fanya foro mure kwa wandu hazini kiasi utosha oui ba mitila humba bambia shando kana mwanama ngena mwanama cheza zizia hindri ezia wandu warengo kwa tina imanite eze posto wanikiwa kino tolo wa hukumlo izori ngomba udi wa banumye zimwa waseku haraka kamwa benze na sekundu wanu hayi utuna imani ya mamazali Mwenyezi Mungu mbe ule utuna imani na timu Mwenyezi Mungu mtowe enzae kabula wakati rakezwa ukawa lazima melojiki wakomolwa ilewe kana karina ujo jarima balbala ya ukarite masiwa na problem i akorde fomboni yako ya hatu ije minyoni wandu na abonga joka ya akorde fomboni ka huja grasa ya mwa ya mamazali shayo isaimenyo kijamenyo ye grasa ye akorde fomboni minya dasi mi sambi mshima sambi daimi njazamba chamuntu noni soka lode swala la mwiso muntu noni soka haini rais ya jabanu hapo anazipande leo colonel Azali Asman al-Aqil fakhamat ar-rais haoni soka haini siwa ngorma mahakume yaboke akore fomboni kaiti d'accord chasile toa njamba to to sambi parce que sambi da toa l'autonome ya toa zendo gozinji ya badoka gouvernement banu shia trezege banu Ahmed Abdallah Mohamed Sambi hatoa madina hashanje madina uka baka serikali za mijijengo baka komiseri ado para ministre hamba habayi ngolo para komiseri sha baka ezisiwa zikana za autonom zao mheshimiwa Azali Asman habano hata habayi ngono ka gouverneur ya hezisiwa yazialonio sireni ba mbio wa ramwali ramzwandra ngazija bas yabo yulone jukmu colonel Azali Asman yabo trezege wakati rakazwa uhisa ikangana makalima wadiwaza amuniko dakandaru weshelezizie mwanama amesulemeri yule kausana bilokana banu na kubaliane tiatinu kesuni da wandu wa joy juice tundasi zibalbala zile 46 zitulwa ni wananyasi watu balbala 46 jotsa zibadili rais wa daula yundo udo wa henti rais wa daula undo udo henti fahamatu rais al-mamazati mpaka kadai shaini rais ule an exercice uondo udo wa hemasiwa abangar zia ukana arete zetobia zifanywa ni wananyasi watu mafoto ya uminimize familia al-mamazali sinikuza katinjema banu Mwenyezi Mungu mkaso wabu warume leo banu sotirizo wana ngarombo Mungu akawasome inshallah ngarombo Mungu asome ukali maturité amande namna fatuyo na maturité amande namna lukuma na maturité amande namna ilhamal na maturité amande namna yasero na maturité izo namna zondo mbadiwa chatsukar jeren manama mesolemer rengo wana limamazali wakomoro baadhi ya wakomoro walomadi hao bari ngomye place wasomo yema to soma hivi karana ujoreshe lazima miezi 2 miezi warsaidi wanato kama ndo limamazali wasome izo namna inshallah kana ujor jerenge famia kamili do exciter idea bari wana hezi no pas question hiyo tinamna ya ubalansi do ka indication njema ya kana riendike wala madhamana wala zidomana leo wala zidomana rangudo nikori hujaze societe d'etat walikoze domana mimi ngamwambwa mjirando homage mwana irjo mwana monsieur le maire naam monsieur le maire reshika la onikor lazima kagar sawo manama son excellence Nour El Fatih SG wahi dawla namtoso karikara dira dorenga madhamana bukango ngone specialize malao experience yae malao wanikaze domana zino ritudo tubabu nzerenga wandu bahari teresa kemdo serse rimike tomela kana ushida zendese na renge wala no experience ya hele daho gasina wananyasi wakango na daho la onikor gasina amina mwana maporo Omar wakati wisa Omar homjini directeur commercial yaka directeur commercial hajawa jatolo abitina tabanongo na abo harimondo wakana imanite nlodao harimondo risibushia wakadi ngoni maida usahamadi na limamazali ye kampani ya 2016 ritoka juma mutolala na ulala mahura ni uleze vote 2016 na yondo hamande wao warindo ndo yindu bure na bondo lazima mkoze domanaza leo mndu hama Omar ngem kwa leda wala sonele ngem kwa leda wala la onikor hadusha liju seretina tabatara dudi parce que ngena imani nji ngena binadamu yemswali hira imru dini yemdu na imani tenensi yemdu na imani tenensi serikali ya marhaba nchi marhaba wondo ndo lazima Nour El Fatih watsungu washatsu karjerenga wandu wa makoti yaplo riwanikeze domanaza watu watu rijua rangu watu ristehi
si wanu wenyezi si wanu weshinzi wenye mishinzi ya he parti ya sersi marhaba otori kadaraja otori ste wanu hamada wanu wenzao bakatuchiliwa marhaba watuko fanza nitezeki hawanisa zira aiza hai daingu aminu kaye daula ngejuhendelea daula ngiona vision ngoniso ama wimdu boko demokrasi hawanisa ukaya side namna inu wakati wa saa walalika